ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатӣ барномаи иттилоъотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. давоми чанд сол аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ корҳои назаррас анҷом дода шуда, мушкилоти норасоии барқ дар ин минтақа бартараф гардид. ин раванд бо амалинамоии лоиҳаҳои бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ ва ё ба истилоҳи дигар лавҳаҳои офтобӣ даст дод ки рушди тамоми самтҳо дар ин минтақаи баландкӯҳи мамлакат таъмин гардида, сатҳи некуаҳволии мардум рӯ ба афзоиш диҳад. Наврӯз Сафаров ва Фирдавс Бобоназаров аз ноҳияи Мурғоб гузориш медиҳанд. ҳанӯз 5-6 сол қабл ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи як тарҳ дар ноҳияи баландкӯҳи Мурғоб бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ ва ё ба истилоҳи дигар лавҳаи офтобиро рӯйдаст гирифт ва бо ба фаъолият пардохтани ин лавҳаи офтобӣ мушкилоти норасоии барқ дар ин минтақа пурра бартараф гардид ва имрӯз ин лавҳаи офтобӣ дар ҳоли хуб фаъолият дорад ва ҷиҳати дастрасии мардум бо барқи хушсифат мусоидати фаъол менамояд. яъне ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикиро аз ҳадафҳои стратегии худ медонад ва ҳадаф аст, бояд амалӣ шавад. дар минтақаи аз сатҳи баҳр баландтарини мамлакат ноҳияи Мурғоб аз ҷиҳати тавоноии калонтарин нерӯгоҳи барқи офтобӣ ин ҳам бо системаи муосиртарини гибридӣ бо тарзи амалкарди мухтор фаъолияти босамар дорад. амалишавии ин пурӯҷаи энергетикӣ дар доираи ҳадафҳои ҳукумати кишвар доир ба расидан ба истиқлоли энергетикӣ рӯйдаст гирифта шуда дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз барномаҳои мукаммал, ҷаддид ва калонҳаҷми энергетикӣ дониста мешавад. тарҳи мазкур дар ду марҳила амалӣ гардида он бо тавоноии 800 киловатт ба фаъолият пардохтааст. ин манбаи истеҳсоли нерӯи барқ бо назардошти фаъолияти боровари нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон дар дастрасии сокинони ноҳияи Мурғоб бо барқи хушсифат нақши муассир дорад. нерӯгоҳи барқи офтобӣ ду марҳила иборат аст. якум марҳила соли 2019 ба анҷом расонидем ва дуюм марҳила бошад соли 2023. якум марҳила 200 киловатт аст. ин дуюм марҳила офтобӣ бошад 600 киловатт аст. бо инҳо бо якҷоягӣ бо нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон ноҳияи Мурғобро бо барқ таъмин мекунанд. ҳар як қатори лавҳаи офтобӣ аз 140 батарея иборат буда теъдоди умумии онҳо беш аз 560 ададро ташкил медиҳад. танқиси норасоии барқ, имконоти номусоид ҷиҳати бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ ва дигар омилҳои мавҷуда боис гардид ки ин лоиҳа маҳз дар ноҳияи Мурғоб амалӣ карда шавад. акнун ба фаъолият пардохтани нерӯгоҳи барқи офтобӣ ин ҳам чанд сол қабл ба тамоми мушкилиҳо нуқта гузошта ҷиҳати рушди бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи Мурғоб мусоидати фаъол намуд. дар замина бо таҷриба бунёди ҳамин гуна нерӯгоҳи барқи офтобӣ ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Аличури ноҳия ки дуртар аз марказ мебошад бо суръат идома дорад. ин тадбир дар ҳоле рӯйдаст гирифта шуд ки бо назардошти зиёдшавии аҳолӣ талабот ба нерӯи барқ низ бештар хоҳад шуд. тадбири мазкур дар заминаи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида тавоноии он нисбат ба лавҳаи офтобии маркази ноҳия дучанд хоҳад шуд. яъне ин ба он маънуст ки ҳукумати мамлакат бо амалӣ намудани ин ҳам барои таъмини аҳолӣ бо барқи хушсифату тозаи табиӣ мусоидат менамояд ва ҳам дар иҷрои бандҳои ҳадафи истиқлолияти энергетикӣ ҳадафи стратегӣ даст ба кор аст. дар ноҳияҳои Тоҷикобод ва Рашт сохтмони хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони заминларза рӯз то рӯз авж мегирад. аз рӯи маълумоти истодии ҳолатҳои бартарафсозии оқибатҳои заминларза хонаҳои истиқоматӣ дар муҳлати пешбинишуда бунёд ва ба истифода дода мешаванд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Тоҷикобод бо мақсади бунёди хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони заминларза дар мавзеи бехавф заминҷудо карда шудааст то аз рӯи лоиҳаи ягона манзилҳои нави хуштару замонавӣ ва ба талаботи сохтмони ҷавобгӯй аз масоилаи хушсифати ватанӣ бунёд карда шаванд. бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ аз рӯзҳои аввали сарзадани ҳодиса ба осебдидагон тамоми намуди кӯмакҳо расонида шуд то онҳоро ба ҷойҳои бехавф кӯчонида барои зисти муваққатӣ бо хаймаҳо таъмин карда шуданд. дар ин радиф як қатор вазорату идораҳои ҷумҳуравӣ вазифадор шуданд то дар сохтмони манзилҳои истиқоматӣ дар маҳалли навбунёд саҳм гузоранд. рафти корҳои сохтмонӣ дар маҳаллаи навбунёд бо маром идома дорад
با سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تمام مسائل ساختمانی با محله نوبنیاد با مردم ضرر دیده پورا دسترس گردیده است. ما کوشش به خرج می‌دهیم که بیناهای نو را در مهلت کوتاه‌ترین با صفت بلند سری وقت به استفاده دهیم. در ناحیه رشت برای ضرردیدگان زمین لرزه در دهه زرنگک جماعت دهاتی هیچبارک قطعه‌های زمین جدا کرده شده است تا منزل‌های نو استقامتی وابسته به شرایط محل با طرح زمانوی بنیاد کرده شوند. سرعت کارهای ساختمانی از روی نقشه و جهد و تلاش کارگران در محل نوبنیاد خیلی هم پیش رفته ایستاده است تا در مهلت کوتاه ضرردیدگان زمین لرزه صاحب منزل‌های نو استقامتی و دیگر شرایط زمانوی شوند. الکی در این محله نوبنیاد یک قطار انشاءات قامت افراخته در رفت کارهای ساختمانی برابر کارگران دائمی، افسران و سربازان وزارت مدافعه، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی کمک نموده ایستادند تا سرعت کارهای ساختمانی از نقشه بیشتر انجام داده شود. در پرتو دستور و غمخواری‌های بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اجرای کارهای بنیاد منزل‌های استقامتی، اگنتی ذخیره‌های دولتی همه نمود مسائل ساختمانی را به دهه‌های ضرر دیده رسانیده ایستادند تا بنیاد خانه‌های استقامتی در مهلت پیش‌بینی شده و با صفت بلند اجرا کرده شوند. از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان با سپارش رهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام مسائل ساختمانی دسترس شده است. کار با یک سرعت بلند رفته ایستاده است. حرکت داریم که پیش از سردی‌های زمستان این خانه‌های ضررده‌ها را سپاریم. در این محله که ما هستیم 30 خانه که پورا ضرر دیده بودند از دیه‌های بالا کوچانیده شده در این موضع خانه‌ها را ساخته ایستادند. رفت کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین لرزه در ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت تحت نظارت بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته تمام ساختارهای دخلدار بهر آن جد و جهد دارند تا منزل‌های استقامتی ضرردیدگان زمین لرزه در مهلت پیش‌بینی شده به استفاده داده شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.